2017 жылның 12 ноябрь якшәмбе көнне Түркия башкасы Анкарада орнашкан Идилия татар ашлары ресторанында танылган татар, башкорт, кыргыз балеринасы Айсулу Токамбаева белән очрашу үткәрелде. Советлар Берлегенең һәм Кыргызстанның халык артисты балерина Айсулу Токамбаева үзенең тормыш юлы, театрда башкарган рольләре турында тәфсилле мәгълүмат биреп узды. Айсулу ханымның бер туганы Кыргызстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Гөлмира Токамбаева да катнашкан кичә дәвамында татар, кыргыз, төрек һәм урыс көйләре дә яңгырады. Кичәдән соң Айсулу ханым Токамбаева белән әңгәмә корып җибәрдек. Биредә Төркия башкасы Анкарада Идилия татар ашлары йортында безнең илдәшебез, милләттәшебез татар, кыргыз сәнгатьчесе белән сөйләшәбез биредә Идилия татар ашлары йортында Айсулу ханым. Айсулу ханым, сез бит инде Кыргызстаннан, ләкин әлбәттә татарча, башкортча, кыргыз телләрендә сөйләшергә теләр идек, ләкин сезнең өчен иң яхшы русча сөйләшү дип аңладым. Ләкин татарча аңлыйсыз. Менә сез үзегезнең чыгышыгызда биредә ясаган чыгышыгызда әнигез турында аңлаттыгыз, гаиләгез, әйтегез турында, үзегез турында һәм биредә менә Türkiye килгән тарих турында аңлаттыгыз, әнигез Türkiye турында, Истанбул турында аңлаткан вакыйгаларны аңлаттыгыз. Менә буларны безгә аңлатып бирә аласызмы безнең тыңлаучыларыбызга да? Ну, как я уже рассказывала, наша мама родилась в Татарстане, в Актанышском районе, село Ильчебай, на границе с Башкирией. Тумышы белән Татарстанның Актаныш районы Илчебай авылыннан булган. Танылган опера җырчысы Мөнҗия Еркембаеваның кызы. Советлар Берлегенең һәм Кыргызстанның халык артисты балерина Айсулу Токамбаева әнисенең татар мәдәнияте һәм сәнгате турында сөйләгәннәрен искә төшереп, әнисе башкарган җырларны да җырлады. И так вот у меня в памяти осталась эта песня. Матура була, ямле була, yazı günlerin, ceylerin. İsen bulsam mer kaytırmım, yazılar kebek eylenip, huş avlım minen selamlar kıt tacillerin İskender. Min cırlarmım seni soğnup, özlüp iske düşkender. Әнисенең Тукай, Токташ турында сөйләгәннәрен искә төшүче Айсулу Токамбаева әнисеннән бала чакта утып калган Тукай шигырьләрен яттан сөйләде. Әнисенең туган якларын бик сагынуын һәм һәрвакыт татарча сөйләшергә теләвен аңлатучы Айсулу ханым бик катлаулы тормыш яшәгән әнисенең авыр чакларында үзенә кочагын ачкан Кыргызстанга рәхмәтле булуын белдерде. Айсулу ханым үзенең хатирәләре белән ортаклашканда, әти әнисен зурлап искә алды. Әле Совет вакытында әнисенең Истанбул, Төркия турында сүз алып баруын хатırlatты. Әтисе Әсәнбәк Токамбаев кыргыз, Кыргызстан нәшриятын 20 елдап Республика Җумһурият телевидение һәм радио комитетын, Кыргызстан журналистлар берлеген җитәкли. Әнисе татар,
Enise tanılgan opera jırşısı Münjiye Mehmet Zakir kızı Erkinbayeva tumuşı bilen Tataristan'ın Oktanış rayonu İlşubay avulundan. Repressiya yıllarında yetim kalgan Mehmet Zakir Mulla'nın ejidi balasın in keşesi Münjiyeni yazmış, ilinin türlü tübeklerinde şaşılıp işarıge mecbur etken. Münjiye başta Kozanda yaşı, işxanada işli, onlara tuğanı yarana Kırgızistan'a yolu. Bir de gaile kıra, özünün moğlu tavışı bilen dan kazana. Onun maksat xiyalların ise kızları Aysulu hem Gülmira devam eti. Birisi büyüşü, ikincisi piyanist bularak tanıla. И вот говорила, что En yigiz Tataristan'dan Oktanış yaklarından, benim en yiyim de Oktanış yağından. Мен bu yıl öyle konakta bulup kayıttım anda tanışta, tuğanlardan görüştük. Biriden, Ankara'dan tanışlarga, dostlarga, tuğanlarga, Tatar, Başkırt, Kırgız dünyasına yeni tilekleriniz var. Ne seytir etiniz? Yürekten mi yaşlarga? самое главное, конечно, не терять оптимизма и всегда стремиться к новому. Иң мөһиме оптимизмны югалтмау һәм яңарышка омтылу. Эшләгән эшеңне яратып башкарырга һәм тормышның бөтен авырлыкларына карамастан куйган максатка ирешеп булачагына ышану. Aysulu Tokanbayeva bilen uçaşu kişisinde ildeşlerimiz, milleteşlerimiz de katnaştı. Biride Türkiye Başkası Ankara'da uzuşu Tatar Kırgız kişisinde bizim ildeşlerimiz, milletleşlerimiz de katnaşı. Yakup Akşura hem Ayzirek hanım, siz hazır İskişehir'de turasız yalgışmasam, birige kişiye geldiniz, kişiden nini fikirleriniz, nini tesirleriniz? Min bu kişi barlığın Liliye Hanım'dan işittim. Liliye Hanım çakırdı. Niye için bu kişini bigrek de yarattım? Çünkü bunda benim özümün yoktaşımını taptım diye ayta alam. Aysulu Hanım'ın enisi bizning Oktanış rayonundan. Çıgışı bilen, tumışı bilen, hem ol mene çıgış yasaganda da küp topurlar enisin iske aldı. Bizning yoklarını, Oktanış yoklarını iske aldı. Hem şunday bir tuğan yaklarımını iske düşürüp dibeytirge de bula. Tınlap oturdum. Bir kuanıp, gururlanıp, mene Oktanışta tuğup üsken bir kız bala, nindi balalar terbiyelep üstürgen. Bir küp facialar görüp, bir küp ağırlıklar görüp, özü de opera jırşısı bulgan, opera sanatında zor kazanışlar yollagan, hem balaların da şunday yukarı bir kümelde dibeytiginde, kulturalı bir medeniyetli kişiler itip terbiyelegen, hem bu bir zor gururluk. Benim turmuş ipteşim Aktanış yaklarından bulgaç, onun bilen birge kildik, hemen ap kildim. Lakin bunda Tatar hem Kırgız gına tügül, Aysulu Hanım anlatkanlarından min Türkü dünyanın nindi bay bir dünya, nindikin bir dünya bulganı hissettim. Bunda Kırım Tatarları da barıydı, Kazan Tatarları da barıydı, Türkler de barıydı. Hem Aysulu Hanım şimdi Soyuz Çorun'dan kilgen bir kişi bulup bizge isteliklerini anlattı. Onu anlattıklarından şimdi bir hissim buldum. Türkü dünya, Big Bay dünya, Big Kin dünya. Rahmet sizge.